Pozdrav svima, ja sam DJ Fat Philly, Zagreb, Blackout, 19 godina u igri, vi gledate Vrlo Vrelo. U 18.11.1993. smo službeno startali sa Blackout emisijom na tadašnjem Radio 1 u Zagrebu i to je otprilike nekako, tad nisam zavrtio svoju prvu ploču, to sam možda malo ranije kući na starom Marizevom gramofonu, ali tu je otprilike kao startala moja dugogodišnja karijera i evo, prebacit ćemo se u 2012. i eto me u Beogradu. Pa ne znam, mislim da je sigurno brojem iznad 20. Prvi put sam svirao 1997. u Domu omladine, a sad je 2012. Mislim da je bilo 20 puta sigurno, ako ne više. Pa ja sam prijatelj sa BG scenom, puno beogradskih repera su bili i moji gosti u Zagrebu, čak i ove godine na Fresh Island festivalu. Htio bih stvarno pozdraviti sve, puno prijatelja imamo dalje, ne bih htio spominjati mene, da ću sigurno nekog zaboraviti. Ali osim toga imam i radijsku emisiju dugi niz godina i promoviram beogradski hip-hop stvarno već jako dugo. Mislim da sam bio prvi DJ u Zagrebu koji je uopće svirao BG rap na radiju i volim ovdje da dođem i dobro se osjećam, puno prijatelja, mislim ovo mi je vjerojatno jedan od top 3 grada u kojem volim da sviram. Pa Blackout je krenuo 93. na radiju 1, onda smo 96. prešli na radio 101 i tamo smo bili skroz do 2011. Prošle godine smo prešli na, zapravo ja sam jedan od suvlasnika radija 808 koji je internet radio i Blackout emisija ide u terminu utorkom od 8 do 11 navečer i sluša se isključivo preko interneta, odnosno različitih telefonskih aplikacija, Max TV-a, još imamo nekakvih kanala preko kojih se gledamo. Mislim, sve isto, imamo sjajan studio u jednom shopping centru u Zagrebu, u izlogu smo, izgledamo kao studio iz Spike Lee filma Do the Right Thing. Pričamo sa ekipom koja prolazi, imamo zvučnike vani, a ono što je, mislim, u današnje vrijeme jednako su svi na internetu, svi su na Facebooku, postoji 808 aplikacija za iPhone, tako da ja nisam primijetio nekakvu veliku tranziciju, fanovi su i dalje tu. Jedino što smo ovim pristupom dobili, ovim načinom rada, znači internetskim načinom rada, dobili više fanova iz regije, nismo više lokalni radio, nego smo postali svjetska priča. Pa znaš, bilo je tu stvarno puno ljudi, ali neka od imena možda koja više nisu s nama, tu svakako Big L, koji tu nije, onda Guru, ne znam, moja suradnja s Ice-T-em tamo 90-ih kad smo bili zajedno u kazinu, kockali se, Kanye West u striptease klubu u New Yorku prije nego što je eksplodirao, Afrika Bambata uvijek, moj prvi susret sa Grandmaster Flashom, moj prvi susret sa DJ Premijerom, ne znam, evo, nedavno sam bio u Ljubljani sa Eve, prije toga smo imali Fresh Island festival, upoznao sam i Naza koji mi je veliki heroj još iz mladosti, evo, nisam imao prilike da upoznam Bigija i Paka, ali većinu ljudi koje sam slušao ko klinac ili sam nešto surađivao s njima ili sam ih bar gledao na koncertu. Bilo je tu dosta ljudi i sjećam se i Das Effects davne tamo 99. u Beogradu, odradili smo malu turneju Skoplje, Zagreb, Beograd. Interesantnih priča, evo baš sam nedavno stavio na internet mojih 5 najneugodnijih trenutaka u hip-hopu, a svakako je to onaj moment sa 50-em u Zagrebu, pa ne znam, kad sam uletio Rayquanu na sastanak u Kanu u Francuskoj, usred sastanka sam uletio i kao ej, what's up, oni su me svi gledali kao ej, kao ko si ti. Ono kad sam J-Ru The Damage u San Francisco rekao what's up my nigga,
i tako još par interesantnih stvari. Ovo su baš iz arhive izvučeni neki neugodni trenuci i recimo kad sam skoro prošao kroz crveno sa Big L-om u autu i stao u zadnji čas, a iz drugog pravca je u istom trenutku prolazi auto, bilo bi tu svašta, možda bi L nastradao ranije u Zagrebu. Pa Fresh Island festival smo pokrenuli, znači 2012. sad ovo ljeto na Zrču, na otoku Pagu u Hrvatskoj. Inače Zrče je poznata kao elektronska destinacija gdje nastupaju najveća imena sa te scene, house scene, i mi smo uspjeli u dobroj suradnji sa klubovima da ove godine ostvarimo vrlo uspješnu prvu godinu festivala. Imali smo, kao što sam rekao, Naza i Eve kao headlinere i sad upravo šljakamo ekstra hard da realiziramo Fresh Island 2013. Datumi su od 10. do 13.7. jula i očekujem dosta ljudi iz regije da dođu. Normalno pretenzija je da postanemo stvarno veliki evropski hip-hop festival rame uz rame sa Framfieldom, sa Hip-Hop Openom, sa Campom. Ne mogu da pričam o imenima, poslali smo ponude vrlo zanimljivim imenima i na zapadnoj i na istočnoj obali, čak i na Jamajku, ali dok nemamo finalnu potvrdu ne bi o imenima, ali u svakom slučaju jače izdanje nego prošle godine, zapravo ove godine, i više dana, trajamo 4 dana. Prošle godine smo bili 3 dana u 2 kluba, feedback je fantastičan bio nakon prve godine i veselimo se Fresh Island 2013. Pratite nas na fresh-island.org. Pa čuj, Blackout Crew funkcionira i dalje, mi smo svi jako bliski, evo u Fresh Islandu su Stupni, Bizo i ja, to je originalni Blackout Crew, onda General Vu je uvijek tu u priči, Target, postoji šansa da se... Radi se na nečemu velikom, isto su pregovori u povojima, u startu, tako da ne mogu, nažalost, još da dam nekakvu ekskluzivnu informaciju, ali mi smo i dalje tu, evo, slavili smo 18. rođendan sad prije neki dan u Zagrebu, u klubu Tvornica, smo imali Lord Finessa iz Digging in the Crates, koju smo rasprodali u utorak, to je bilo sjajno, tako da su tu došli svi, i stari Blackout članovi i novi. Postoji jedna ideja da se opet svi skupimo i da možda krenemo i napravimo mali XU tour. Vrlo vrelo je zajebano, riba ribi grize red, vrlo vrelo je zajebano. Tek sam sad skužio da je zajebano.